جاکی بن دەم باش هادەمێ پێشکەشکردنا بڵتەنە دەمژمێر 6 و دەستپێکی دەژی گرنگترین سارنووشە. گروپە کار ئەمریکا و تورکیا تایبەت جو بۆی سووریە جڤیا و دەجبێنەدا دەقەزی لەسەر بجێکردنا خاڵێن نەخشەڕەیە من بجێبەری بداوی هاتنە ساڵێ هاتەکردن. لە گۆندەوارێ حەلەبێ زارۆکێکی کوردێ خەلکی عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانێ بوو قوربانیە تەقینە ماینەکێ و یەکی دنجی بریندار بوو. نەسرێ لە حەریری سەرۆکێ دەستەیە دانوستانکارە سووریە دەبێژێ رووسیا بوو سەدەما نەسەرکەتنە ئاباکردنا کۆمیتەیە دەستووریە سووریە. لە بالەفرخانەیە شامە پایتەختە سووریە بارهەلگرە کاچەکانیا ئێرانی ژالیە بالەفرێن لەشکریە ئیسرائیل بەهاتە ژنابرن. دووبارە سلااو لە باژارێ قامشلۆ ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە مانگرتنێک لە دژی بنپێکردن دەرحەقی مافێ مرۆڤاندا تێنەکردن لە دارخست. بەهلکەفتا هاتنە ڕۆژە جیهانیە مافێ مرۆڤان ئیرۆ لە باژارێ قامشلۆ ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە مانگرتنێک جەماوەری ji bo binpêkirinên ku di derheqê mafê mirovan de li Sûriyê bêgiştî û Kurdistana Sûriyê bi taybetî li pêş baregeha netewên yekgirtî li Qamişlo li darxist. Di mangirtinê de sloganên ku daxwaza rawestandina binpêkirinan di derheqê mirovan de dike legel alên Kurdistanê hatin bilêtkirin. Di mangirtinê de bejdarbûyan daxwaza mafê gelê Kurd jî kirin. Em tamam bizanin ku îro داکردنامش بۆ مافێ ملەتێ کوردە ji بۆ چارەسەرکردناویە ji بۆ ژیانێک خۆشتر دژیانێ دەیە دەش بۆ خاطرێک و ئەم دژێ هەم بسەکنین یانە شەریعەت بکن. Di heman demê de gotin ji aliyê Fesla Yusuf endama desteya serokatiya Enekesê û sekretera Partiya El Wehdê hate pêşkêş kirin. بيان إلى الرأي العام بمناسبة الذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان. في 10 من شهر كانون الأول من كل عام يحتفل شعوب العالم ومعهم أبناء الشعب الكردي باليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذا اليوم الذي أقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان عنه في عام 1948 بعد معاناة بشرية طويلة من الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسان وخاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. هذا الإعلان الذي تضمن المبادئ والحقوق الأساسية لمواطني جميع الدول بصرف النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الجنسية أو اللون. وعلى الرغم من أهمية الإعلان والنضال الدؤوب من أجل ترجمة بنوده لحماية الإنسان وصون كرامته، لا تزال البشرية تعاني وطأة الظلم والانتهاكات السافرة والجرائم المتنوعة في العديد من الأماكن، وتأخذ المرأة نصيبها الأوفر منها. وتقوم هذه المجموعات بمسمياتها المختلفة بانتهاكات خطيرة تتنافى مع كل القيم الإنسانية من قتل وتهجير وفرض أثوات. Encumena Niştimaniya Kurdî lê Sûriyê ew mangirtin li pêş avahiya netewên yekgirtî li cadeya siyahî li navenda bajêr li dijî binpêkirinên metirsîdar di derheqê mafê mirovan yên ku miletê Kurd û pirsa Kurdî raserî wê tên ku armanca pirsa netewiya Kurdî dike encam da. ئێرە لە ئۆفیسا ڕێخستنا پەدەکەسێ لە کەمپە دۆمیسیا پەنابەرین ڕۆژاوای کوردستانی پێشوازی لە خەباتکار عەبدوڕەحمان ئاپۆ ئەندامەیە کۆمیتە ناوەندیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا هاتەکردن و ئامادەبووان دڵخۆشیاخوا بازادبوونە ئاپۆ دانەخویاکردن. ناب خدا و ناب خلقی خدا و ناب هواری خدا ام چقاسی ام گوینکی بیجن سرع عبدالرحمن آبو خو اثبات کرد زندانی وكما ناولوا سلطات الوكالة بالوكالة يعني سلطات الأمر الواقع بر خدانا كي خركير زنداني دجي تحقيقات خدا دي آخافتني خدا هرشي خدا
الجوري وجمارة هاتي جوري بويتيا الجمارة روكي روجاج جورنا خواج جورنا حقيج جورنا كردايتي تنازل نكر بميراني شاوت وجه النظام بشار أسد السكن يحافظ أسد الجويدامي بوي ميراني الوجه واسطة الجماع سكن أزهرو بيجم جبركو ممرن ده جاران بجاري خدي أم دمرن وبدي قريان السباور ناكم حتى نها جمنا تخونا ضمن لبراسي أسبيلن فامو درد كبي شفتي راستا ملتي من كلامي وفدارة هاتيا بيشوازي بدكي راستا لقامش لوش كوباني ده حتى ديريكي ملت ريشبو لمش تركي راستا واز هاتم كردستاني مقاس ندم كردستاني قر جنابي سروك نواس ندومن كردستان شقشيرين سروكي من شقاب دولة من ده فكردستان سوريا ونمازا عفري شيرين ترى كردستان سوريا المحافظات هوكي متشوازية مامۆستای هێژە عەبدوڕەحمان ئاپۆ کرد بێدەبەرانێ نووسنگەها پارتی ڕاستیشی عەبدوڕەحمان ساڵە نزگە ساڵک و هەیڤێکی ساڵک و چار هەیڤات زندانی دەما مامۆستا عەبدوڕەحمان gelek hêjaya ji ber wê jî em beriyan hejî metxwes goyê weke Ebdirehman neyne girtin yê weke Behzar neyne girtin yê weke Fuad neyne girtin weke va xortê henê kes wan nê girtin ji ber miletê me hacetî ve kesê wilo hacetê ve kesê siyasiya ve kurdperwerê heniya sultatê pêdî ve dirîj bo çê xizmeta kî dikin gelo xizmeta nizamê dikin heke xizmeta nizamekî nizamê jî em girtine lê ev ya bi zimanê Kurdî dişixin Kurdî daxivin مفروض جواتي خستن بو او با کسی هانی یه بود زندانی وادا همو کابردن هکا بهزار درسن او تحمل مسئولیه بیا یا اول تالی دکن جبر موقع وادا هاتیه گرتن فؤاد هی زندانی وادا بده خورتی ملاین گری ما حوالی پارتیا ما حوالی انجمن کردی کسی مستقل زندانی وادا هنا جبر به کی اندیشن جپه دیتی خستن گو مراجعه سیاستی خوب کن هکا مراجعه سیاستی خوب کن یه بهتر خدمات کردایتی دبن و ام بیت خوازن ام ایرو کو پارتی دموکراتی کردستان سوریا ام کو انجمن كردي ام بيجن دبي بيدي مراجعه سياساتي خبكي ملي هبدوبي ام جبو خاطر خدمات قضيه خبكن ام خدمه مراتي خبكن ام جبرغو مراتي ما مراتكي هجايا مراتي ما مراتكي كرد پرون ام حبو هجانا محمود هازنا پیشمرگی مانا پیشمرگی مدرباسی روجاوای کردستان بن قالوا چماني يا هر كسي قبول كن هر عسكري كي قبول شما پیشمرگا قبول نكن يچما هر كي خوري شما انجماني كردي قبول نكن جارك دي ام بيجن ما ايرو پیشوازيا ما بو جما مساعد راستي از نظام اكيد شبيجن لأدبيم ملتنا وفدارة ملتنا مظلومة خدي إلى خبط كاري خدرد كبي أشجابي وانا يك ماجدكم جبر فيجي أمي إن شاء الله الجور بواري قلب الجور بواريا ملت بن أم سوز دن قلي خوا أمي سر خباطة خب منن أمي بردوام بكن لسر ربازة برزانية نمبر سر كردتي ربازة برزانية نمبر اب حواله ما دمکی دریج د زندان پیاده دا مابو روج آوای کردستان مخابن برو و حواله کی کار کرو خبات کار بو زیده سالک و چار هیوا گلک زور و زحمتی د زندان پیاده دا کشاند و زور و زحمتی دید لی باوریاوی و مکمیاوی بهزاوی به ربازاویا پیروز ربازا کردایتی ربازا برزانی نمر هیزا کی خوردا که گل بر خواب دو و هیچ روزا کی جی ساعتا کی جی جابه ربازه نهات هجاندن و حتی گروجا سرفراز درکتو هاتا نام خلقی خو نام ملاتی خو افجا وکی واجبه کی سر ملی محمیا کو ام پیشوازیا ابي حوالی خواب کن ابي کارکرو خوابات کاری خواب کن ابي کادری خواب کن کو وکی ارکه کی سر ملی محمیانا لی هیویا ما اوا کو اما کی کرد هر تم ام دبیجن ام پی تی وی
یکریزیا نامالیا کردینه ام پی تی وی ریکوپیکرنا نامالیا کردینه لوراج بومه گرنگج بوی به قناغا هست و نازک هری نازک کو ام بکاربن ناف خدا حمله یعنی کرد لرج آبای کردستانی ولسر آرسته هر چاپانچه کردستانی ام بکارن لیکادنه کی نام خدا پیدا بکن چونگو مگلک ایش و آزار و زحمت پشتی لدوانک تلویزیونی سرکرده پارتیا کمونیست سوری و هلو استاویج امریکا هن ولاتن اروپای را درباره سوریه دو سرکردین پارتیا دموکرات کردستان سوریه برسوا هلوستا پارتیا کمونیست و بحث سوریه جه خونشاندن قامشلو شاوطاندن آلین امریکا فرانسا بریتانیا و ترکیه و هلوستا پیده دو درباره دادن پشتی لدوانک تلویزیونی یا سرکرده پارتیا کمونیستا سوریه هلوستا ویج امریکا و هن ولاتن اروپای درباره سوریه دو سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه برسفا هلوستا پارتیا کمونیست و بحثا سوری و خونشاندانا وان لقامشلو شوطاندنا آلین امریکا و سی ولاتن اروپای هلوستا پیده جویه که دان عبدالرحمن شیخی اندام دسته راوشکاری یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه درو پلا خویا فیسبوک دا بلاف کر اگر ام نرینا عزیز عمرو باور بکن وک نمونه کود بیجه امریکا و ولاتین اروپای هاتنا سوریه تالان بکن یکیتیا ویا نشتمانی جهف بخن پرس جه عمرو را اوه ونچه لسر رژیم اسد و ملیس و زلامن و جقاچاقچیه شونواران پیشوازینرن شونماین نوویین جهانی و بناخ کرنا وان د بیابانا سوریه دو برمیلن تقینه و چکن کیماوی گوهن باجار به گشتی روخاندن به هزاران ولاتین سیویل کشتن کرن قربانی دبیجن شیخی سربار کر کو پارتیا کمونیست ملیسین ایران لبنان و عراق چاوا دبینن کو خلکه لگور ناسنامه دکوژن و مال و ملکن وان دست سردکن یعنی پارتیا کمونیست بویا پارتیا که شیعی شیخی دگوتارا خدا بر خدا سیاست مدار کرد عزیز عمرو جه پرسی چما ارتشا و هفیمان وین روسیه روبروبونا ارتشا ترکیه نکر دما بر خدانا عفرینو داگیر کر داویا گوتارا خدا اندام دسته راوشکاری پدکسی عبدالرحمن شیخی گوتکو پارتیا کمونیستا سوری بتنه گوتنین دسلا داریه که هر تشت جوان لسوریه خراکر جوانی خست ولات بتفاهی روخاند ویران کر هر ده همان بابت دول آلیه کیدن عمر کوچری اندامی کمیته نواندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و سرنویسر روزنامه کردستان رخنه یک دوی درباره ده درو پلا خوده دبن سرناوی بگداشی و خونا اهل الكهف بلاف کریاو تیدد بیجا نویسر و روشنبیرن رخصنین پککی گوه ما کن کرنه هنگی دبیجن چما پارتین ندبن سیوانا ریوبریا خسر ده واتا پارتین انجمن اجتماعی کردی مولتا چالاکی و خوپیشاندانان جریوبریا ورناگرن پرسا مجوان رجی ایرو اوه گلو پارتیا باسو کمونیستا سوری مولتین خونیشاندان خو جریف بریا خسر کوتی دا آلین هر چار ولاتان شوتاندن ورگرتنه یا نا کوچری سربار کر یا راست هر کس دزانه چیه رژیم ناواندا قامشلو دیا و پر بهیزجی تو اعترافی بریف بریا پیده ناکه یادن جیج دسپیکا سالن شورشت تا ایرو پارتیا کمونیستا سوری یک داخویانی درباره کشتنا رژیم جی سوریان را به همی علاوین لشکری وقتوب زیری پوش برمیلن تقینو ایریشن آسمانی در نخستیا سرباری کشتنا ولاتین سوریه بچک آسمانی یه روسیه پرساکو دویش پارتین باسو کمونیستا سوریه وره کرن اوه اگر ون وکی جبری ود بجن وندجی ستمکاری و داگیرکار و صهیونیانن همی ولاتین دستوردان د سوریه مقدس ددکن جبوچه و آلین روسیا و ایرانی کوان خاک و رومتا سوریه داگیر کرنه نشوتاندن و هنجی وند بجن امسر آرمانجو سلوگانین خونه یان ونو جخوا خو یا وکی اهل الكهف رابونه اسایشا پیده لکربو گلو او خپیشاندان جی جهف خستو ایریشی وان کر وکو چاوا ایریشی چالاکی خونیشاندانین پارتین انکسید که تفیگو اگر خونیشاندان جبو پرسگریکه که کردی گشتی با وک آمارا رژیم جی کردان را یا شوفینیست جبو چه تنه او اسایشا پیده هارد با دماکو کمبونکا پچوک جو پارتین انکسی را تی انجام دان بله تماشاوان جاج و گوتوبیجه که بهتر لسر مالگرتنا کویر و انجمن اجتماعی کرد لسوریه لبجار قامشلو درخواستین هادر اسکایب مامستا محسن طاهر اندام پولیتبریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لقلمنا مامستا محسن دنباش اگر دسپیکت بحثا صدم و ارمانجن لدرخواستنا به مالگرتنه بکه او جو کو ببونه هفته سالی روزا جهانی ما فی مروان دورده
ئەنە کەسێ خۆست چێژێ نەتەوە نێگرتیرە ئاگۆژرایە گشتیە جیهانێرە ڕابکینێ وەکە تێخویاکردن و کێشەیەکە تەکنیکی هەیە حتا و کێشە وەرێ چارەسەرکردن زێ دووبارە بەگەرمەجە مەهمانێخوا مەحسن تاهەر گروپە کاریا تایبەت ji بۆی سووریە لە ئەنقەرە بۆ جارە سێمین جڤیا و سۆزە دیارکردنا نەخشەڕەیە بەژارێ من بجێ حتا داویە vê mehêda Roja heftê çileya pêşiyê 2018 li Enqereyê Grupa Kariya Amerîkî Tirkî li ser astê bilind berpirsên pilebilind li her du wezaretên derve û berevaniyê yên Tirkiye û Amerîka ji bo gotebêjên zêdetir li ser aramî û ewlehiyê di rewşa Sûriyê de li paytexta Tirkiye li Enqereyê bû cara siyemîn civiyan. Her du aliyan serwerî û serbixweyî û yekrêzî û selametiya herêmî ya Sûriyê tekez kir û piştrast kirin û girengiya pêşveçûna çareseriya siyasî ji milmilaniya Sûriyê re li gorî biryara 2254 ya Encumena Ewlehiya Navdewletî bi ciddî dupat kirin. Her du aliyan pabendbûna xwe ya hevbeşdan diyar kirin ji bo pêşkêşkirina alîkariyên mirovî ji bo kesên hewcedar li Sûriyê û pesnê yektir dan li ser kar û xebata wan di Sûriyê de. Amerîka û Tirkiye dan zanîn ku dê bi hemû awayekî şerê terorê bikin û hemû rengên wê ku ji nava Sûriye û dervey Sûriyê tê. û her du aliyan di civînê de sozdan ku heta dawiya vê salê dê nexşeriya bajarê Menbicê bi dawî bînin û dê karên hevbeş ji bo danîna nexşeriya bajarê Menbicê bikin. Welatên Amerîka û Tirkiye hevparî yekin û dê bi hev re li hemberî hemû hewlên ku dijî berjewendiyên wan li Sûriyê de rawestin bi hev re û rê li pêşiya wan hewlan bigirin û dê mîna du welatên hevpeyman kar di Sûriyê de bikin. Di dawiya civatê de her du aliyan erê kirin li ser pirkirina civînên Grupa Kariya Taybet bi Sûriyê û biryar dan heta Şubat'a sala 2019 civînekî din yê Grupa Kariya Taybet Sûriyê li Washington jî encam bidin. Wezareta Derve Amerîka daxwazê ji xelkê dike ku pirsyarên xwe derbarê siyaseta Amerîka li Sûriye di rêheştina komentan ve li ser Twitter binivîsinda ku ji aliyê Wezareta Derve Amerîka ve bersiva pirsiyaran werêdan. Wezareta Derve Amerîka li ser rûpela xwe taybet li tora civakiya Twitter تویتک بەڵاو کردی و تێدا وەزارەتە دەربەی ئەمریکا داخواست جێ خەڵکێکریەک و پرسیارên xwe derbarê siyaseta Amerîka de rêya komentan ve binivîsin. هەروەها وەزارەتە دەربەی ئەمریکا de تویتê de dazanîn ku James Jeffrey şandeyê taybetê Amerîka ji bo Sûriye wê bersiva pirsyaran bide. بالافرین لشکریان اسرائیل بالافرخانه نافدولتی شام پایتخت سوریه آرمانج کرود انجام دهی بالافرک ایرانی کو بارکری بو به چکان حتی جناب برنو جالی خوبجی رژیم اسدوی که رد که و دبجی کو تو ایریش بسروانده نهاتنا بالافرین اسرائیلی شویدی ایرشی بالافرخانه شامی یا نافدولتی کرد. ده انجام ده بالافرک ایرانی بارکری به چکان تیک بر. لگوری راپورتین اسرائیلی آرمانج کرنا بالافرخانه شامی گود دستی رژیم اسد ده هات پشتی کو بالافرک ایرانی بار هلگر ججورا 747 بارکری به چکان جه طهران گهشتی شامی جبرویه که بالافرخانه شامی آرمانج کرن و بالافرا ایرانی تیک برن. او یک دهفدمه کو جوینه که افسرین ایرانی لگل هجمارک سرکردین شیعیین طائفی لهمان جهه کو هاتی آرمانج کرن هبو. دوی درباره ده آژانسا رویترز دبن نافنیشانا آژانسا سانا یا بسر رژیم اسد و آگاهیان ایرشکی لسر بالافرخانه شامی بلاف کریه و پاش ره او نوچه رش کریه. آژانسا رویترز بلاف کریه کو آژانسا سانا یا بسر رژیم اسد و راگهاند کو سیستم موشکین رژیم اسد روبروبونا ایرشکی اسمانی لی در دورا بالافرخانه شامی دکن و پاش ره او نوچه رش کر و جده ولاوی نوچه اک بلاف کر بو گل در دورا بالافرخانه شامی یا نافدولتی ترو داو نهات نرودان. جالی خواه روانگاه سوریه مافی مروان راگهاند کو شویدی دنگ تقینان لدردورا بالافرخانه شامی دهات بهیستن بکو بده دیار کرن کو چه هاتی رودان دناوا بالافرخانه ده. تیزانین کو ولات اسرائیل بردوام ایرشی بنگهین رژیم اسد و ایران لی سوریه دکن و ده معبوری ده هجمارک بنگهین لشکریین اکتیف به سر رژیم اسد و ایران و لی سوریه تیک بربون. بله تماشاوان جازی دوباره و گرمجه مهمان خواه محسن طاهر اندامه پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا او جوش بوی گوتوبیشی که بهتر لسر او ماگرتنا کوی رو انجمن اجتماعی کرد لسوریا لقامشلو لدار خسته خمسته محسن دنباش او ماگرتنا ایرو کو انجمن لدار خست انجمن خواست بوی ماگرتنه درو ده هفتمین سال بگره روژا جهانی مافی مروانده
خواست چ بگهێنێ نەتەوەی نێگرتی بە تایبەتی و ڕایە گشتی یا جیهانێ بگشتی. وەکە خویایە کێشە دیسە بەگەرها و چارەسەری بە تەمامی نەهاتە کرێن. سەرۆکێ دەستەیە دانوستاندکارە سووریە دبێژێک و رووسیا بوو سەدەمداک و کۆمیتەیان نویساندنا دەستورێ نویە سووریە بەسەر نەکەوێ ئەوژی دەماک و رووسیا هەوڵدا سەر بەرشتیانەتەوەی نێگرتیش بۆی ئاباکردنا کۆمیتەیە دەستوری نەهێلێ. هەفتیتنەکەدا لەگەڵ ئاژانسە ئەنەدۆڵیا تورکی نەسر الحەریری سەرۆکەی دەستەیە دانوستاندکارە سووری ڕاگەاند و هەوڵێن رووسیەش بۆی نەهشتنا سەرپەرشتی و چاودێریانەتەوەی نێگرتیش بۆی ئاباکردنا کۆمیتەیە دەستوریە سووریە بوونە سەدەمداک و ئاباکردنا کۆمیتەیە دەستوری بەسەر نەکەوێ. هەروەها سەرۆکەیە دەستەیە دانوستاندکارە سووریە سەدەما کاربەدانە رووسیا ئەشکەرە کرد و گوت و رووسیا بەبێ هەڵوەستێ دخوازێ دانوستاندن دەبن سی دە بەرژەوەندیە ڕژێمە ئەسەد دەوەرنە ئەنجامدان و کریزە سووریە دەڕیا لە هاتنێکە نیشتیمانی بەوەرێ چارەسەرکردن و چاوپۆشی لە تاوانێن و ڕژێمە ئەسەد ئەنجامدایی وەرێکردن. ڕژێمە سووریە بریارەکە نوش بۆی لەشکریە نەچار دەرخست. سەرکرداتی ئارتێشە گشتی ڕژێمە سووریە بریارێک نو دەربارێ لەشکرێ سووریە دەستاند. لە گۆری بریارە ڕژێمە سووریە هەر کەسێک و 5 ساڵ خزمەتە خوادە لەشکریە نەچاردا تەمام کردە و ئازاد وەرێ بەردان و بەگەڕێ ماڵەخۆ و ئیدی ڕژێم کەسی وەک یەدەک لە جەمخوا ناهێلێ ببێ ڕازیبوونەوی. هەروەکە کۆدە بریارە داهاتیە لەشکرێ نەچاریە خولە 240 بەشدارە و 5 ساڵێ خوا تەمامکردنەوەی ڕۆژە یەکێ مەها یەکان ساڵە 2019 بەگەڕێ ماڵەخۆ و بریار وێژە ڕۆژە 16 مەها 12 یا ئیسال کار پێوەرێکردن. مامۆستا مەحسن تاهر دووبارە دەمباش ئەو ماۆیر و ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە لە باژارێ قامشلۆل دارخستی دەخواست تێدا چ بگهێنێ نەتەوەی نێگرتی بە تایبەتی و ڕایە گشتی یا جیهانێ بگشتی. سپاس ji te re xwayî her sal wek îro em wê çalekî dikin çalekî ji bo ragihandina mafê mirova berî heftî salî. Em wek Encumena Neştîmanî Kurdî em îro li pêşiya ofîsa netewê yekbûyî me çalakiya xwe kir me besta me ew bû got em nama xwe bikin bikênin dewletê navnetewî û dezgehê navnetewî ê girêdayî mafê mirova ve em bêjin em wek miletê Kurd ê miletê aştîxwaz bi dehê sala mafê me dîmokratî û netewî bin pê bûye û ser vê bingehê jî me namek taybet radestê ofîsê kir ji bo bikênin cihê yani ew zanin yani cihê dezgehê navdewlet belê dezgehê navdewletî. Her wesa em dawa ser di asta dawa me hebû. Yek jê ser asta Efrînê got gelê me li Efrînê mafê wî yê kesayetî û netewî bin pêk dibe ji talankirinê ji diziyê ji kuştinê her wesa me dengê xwe bilind kir ji bo ew mafê gelê me yê Efrînê yê li aliyê kesê çekdar tê bin pêkirin ew mafê wa vegerê û kesê penaber Efrîn vegerê wek berê û rêveberiya Efrînê radestê xelkê Efrînê bibe. û di aliyê dî de jî aliyê Cezîra Kurdî de jî banga me ew bû got desthilata peyedê ev bin pêkirinê mafê mirova ê got dike ji girtina çalakvan û encûmenê her wesa ji girtina ofîsê encûmenê xwara çêk dawiya vê meselê werî. Piştî derbasbûna heftê salê bi ser destnîşankirina roja cîhaniya mafê mirovan ji heftê salî be û heta weke îro ew welatên ku ev roj destnîşankirine heta çi radeyekê çi astekê pabendî bi wê rojê vekirine bi waya saniyê ku mafê mirovan vekirine mafê
نەتەوانیانژی بەس بتەنێ وەکە ڕۆژ هاتیە دەستنیشانکردن هەر کەس ولگۆری بەرژەوەندیە خوا کار بەدانێتکەی بله او راستیک تێدا هەیە لێ ئەv ڕاگەاندنە مافێ مرۆڤ مەسەرەک ناودەوڵەتیە و کۆمەڵا ناودەوڵەتی دەستگە هێوێژی ئەرێنی پەژراندنە عالی دیدەژیش خۆ نامامە ئەو بوو ئەم بێژن وا دەستگە مافێ مرۆڤ گۆ پەلگێ خودی دەرکەون ئەو پەلگێ گۆ بنویسان نەبەری هەفتی ساڵە ji بۆ مافێ دیموقراتیە و مافێ gelê cîhanê ew pelgê xwe vegerin wa pelgê xwe ehtiram bikin û wê wa meselê pelga de hatî ê girêdayê mafê mirova û mafê netewê gelê xweza wa pelga cîbecî bikin ji xwe namame ji bo dezgehê navdewletî yê mafê mirova ew e em bêjin dengekî bilind hûn pelgê xwe derkevin yê girêdayê mafê gela û mafê محسن وەکو دۆزا کوردی مافێ مرۆڤان ji ڕۆژا کوهاتی دامەزراندن و حتاوەکە ئیرۆ ji bo دۆزا کوردی بگشتی لە هەر چار پارچەی کوردستانێک و لە گۆری ڕێکەوتنا سایکسبیکۆک و 100 ساڵ بسەر بە دەرباس بووە هاتە دابشکردن حتاوەکە ئیرۆ مافێن مرۆڤانان گونەتەوێ نیەگرتی چ پێشکەشی دۆزا کوردیکردە یان گۆ بتەنێ هاتیە پشتگوێ خستن بتەنێوەکەتە دووبارە کرێت خوازم خزمەتە نەتەوێ نیەگرت یاوێک و بانک بە مافی مرۆڤاتکن ji بۆی دۆزا کوردی چ بووە حتاوەکە ئیرۆ بەێ خوا ئەv سەدەما سەرەکەیە دەستپێکێدا بەری 100 ساڵە گۆ gelê کورد di nav çar dewleta de par bû Tirkiye û Sûriye û Iraq û herwesa Îran ev yek ji binpêkirinê mafê mirova ji ber ku ne bi îrada gelê Kurd ew teqsîm çêbû ew دورکردن چێ بوو ne bi îrada me bûn ne sûncekî me tê de nebû ew îrada kesê xwedî hêz bûn zêlhêz bûn ev yek ji binpêkirinê mafê mirova yadî jî em wek gelê Kurd li her çar parçê Kurdistanê bi dehê sala em jiyana xwe em bê mafê kesayetî û netewî em dikin دولتê navnetewî û nemazar dezgehê girêdayî mafê mirova ve ev mafê Kurda li her çar parça jî bi paşguh xistine bangewaziya me dubare ew e got em jî wek Kurd em kar bikin dengê xwe bikîn xelkê cîhanê got xwedî derkevin vî mafî nemaze got gelê Kurd îro di pêşiya terorê de disekinê berevaniyê û bergiriyê di ber hemû xelkê cîhanê de dike ji bo terora qirêj got dunyayê bela nebe û ji ber vê jî dehê hezara qurbanî dehîne pakrevanê Kurda çêbûne êdî hêjaya dewletê navnetewî û dezgehê girêdayî pê ve ê mafê mirova got vî gelê ha vegerê ev gelê got qurbaniyê dide ji bo hemû xelkê cîhanê lê mixabin heta îro bê mafê kesayetî û netewî باشە مامۆستا مەحسن پرسێک دووردە هەیە چالاکیان ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریێ لە ڕۆژەڤای کوردستانê ئەمکارن بێژن هاتبوونە قەدەغەکردن ژاریە پێدە بە ئەو چالاکیە کۆیرۆ برێڤە چوێ چاوە برێڤە چوو وەکە زانیاریێندە من و پێدێت و ئاستەنگی دروست نەکردن داکو چالاکی برێڤە بچێ بێجارێ بێدەنگیە پێدێ لە هەمبەر ئەنجامدانە چالاکیەکە بڤی ڕەنگی ژالیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد بە چاوەتێ خوێندن و شرۆڤە ژێرەتێکردن ئەنگۆ ئەمریکا ڕێ نەدا و پێدێ ئاستەنگیان دروست بێ آخر ئەو پەیوەندیە بەراوا و ئەمریکانەدا ئەم نزان ئەگەر ڕێدابێ نەدابێ لێ چالاکیامە ئیرۆ سلامەتی بەسەری بوو تا ئاستەنگی ڕاستەڕاست ئەنجومەن عالی ئەنجومەنێ پێدێ نەبوون بەری چالاکیامەژی چالاکی خۆڕەدانی بوون عینێ جهێدە لێبەری وەختێ مەبسەعەتەکی واژی چالاکیا خۆ کرد و مەژی دووری وە 20 مترا مەژی چالاکیا خۆ دارخست ئەم
سعات 12 بوون ئەو 11 بوو لێ ت ئاستەنگی و ت نەخۆشی ناکۆکیت نابەرا مەوا دەچێ نەبوون مەژی چالەکیە خۆبداوی کرد و داویە چالەکیەژی مەنامەک ڕادەستی ئۆفیسێ نەتەوەیەک بووی ماکردن. مامۆستا ئەنجامدان ئەبێ چالاکیێتێ واتەیەک و چالاکیان ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی سووریەوێ vegerne Rojavayê Kurdistanê wê werne li darxistin. Belê me ti cara jî karê xwe siyasî tenê karê siyasî ne di meselê çalakiyê meydanî de karê siyasî li ser du asta em dikin di astê hindurî de û di astê derve de jî şanda meya peywendîdar ew ser asta navdewletî rojane dewleta dibînê rojane kesê xwedî rol li Sûrî de dibînê ew ser wî astî me neda paş û her wesa li Sûrî jî em asta ser asta navxweyî jî em çalakiyê xwe dikin çi li ser erdê çi di aliyê daxwaziyê çi di aliyê milletê me de çi di aliyê neşatat û pêkanîna semînara de em berdewam in û em ê berdewam bibin di wa çalakiyê xwe aştî û demokratî de. Paşa Mamosta Mehsen di roja cîhaniya mafê mirovan de dixwaze çi ji aliyên navdewletî re bêje de ku behane doza Kurdî vewerin û mafê Kurdan li ber çav bigirin. Belê ew ji xwe pirsa me sereke û ew pirsa giring e ya gota amaje pê kir em bêjin kesê navdewletî û dezgeh mafê mirova ê pê aliyê navdewletî de em bêjin yek divê hûn ihtirama pelgê xwe bigirin ê goberî heftî salî we nexşerê daniye ji bo mafê gelan ji bo mafê kesayetiyê hûn ihtiram bikin hûn li wa pelgê xwe vegerin hûn wa xala bicîbecî bikin nemaze di aliyê millet netewê got heta niha dibin destê sitemkarî û neghaya mafê xwe yadî jî em dixwazin bêjin em jî wek gelê Kurd me jî tiştin tên xwestin ser asta navxweyî û ser asta avakirina mala Kurdî divê em jî mijûl bibin ji ber ku avakirina mala Kurdî yek sedemaya got mafê gelê me pêşa roja Sûrî de bicîbecî bibe ez dixwazim bêjim li ser asta navdewletî daxwaza me ji xelkê ew e got xwedî li peymanê xwe û pelgê xwe ê di aliyê mirova de derkevin û ser asta navxweyî jî wek em bêjin zatî ji gelê Kurd jî tê xwestin ji tevgera siyasî jî tê xwestin em mala Kurdî hêdî hêdî tertîb bikin û yekrêziya mala Kurdî ava bikin ji ber ku her du aliyê mewduî û zatî bibin yek belkî pêşa rojê de milletê me bike mafê xwe netewî û dîmokratî. Belê gelek spas ji bo Mamosta Mehsen Tahir endamê Pîlîdberiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Kudrê Skeyve mêvanên bû gelek spas Mamosta. Te got ez heb jara hatime girtin çima te hatî girtin? Tolek siyasî dixwastin ji me hinde bi zêdetir armanc dikirin ku rêbaza berzaniyên Nemir Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya raweste yani karê xwe biskirînê lê em berdewam in. Gelo emrê rejîma Esed hatî girtin? Ji dest lepê îdara zetî li Efrînê derketibû û ez wek amanetek li bawana bûm û lêdan li me kirin heta em hûnîn sahê Efrîn siruştê xwe Efrîn deverek stratejî Efrîn deverek siyahiye dev ji gîberdan dibirê dev ji min bernadan ez radestê rejîmê kirim din min ji wanara got min got bimira xayîn bijî Kurdistan yani min çi dadgehê wilo bû Çûno gîtina te li gel Serok Barzanî te çi mizgînî ji gelê Kurdistanê re anî ji bo Efrînê bi taybet? Serokê netewî Kurd îro balê xwe dibêje Efrîn di dilê me de ye Efrîn bûka Kurdistanê ye ez bi hêvî me tiştên ji xweşê çê bibin înşaallah di demet lîzim de وزیر دەربەی رووسیا دبێژێ ڕێخستنە پەیمانە هەولەهیە بکۆم دەدەمەکان نێزیک دەوێ دەست بکارێ خۆی مرۆڤی دە سووریە دەبکێ سێرجی لاڤرۆڤ وەزیرە دەربەی رووسیا دە هەفدیتنەکەدا لەگەڵ ئاژانسای قازاخستان یان وچەیان ڕاگەاند کۆ ڕێخستنە پەیمانە هەولەهیە بکۆم ji بۆی دەستپێکردنا کارێ خۆی مرۆڤی دە سووریەدا هەژمارێک پێنگاv ئاوێتنەو لاڤرۆڤ بێگرنگی بەحسە کارێ وێ ڕێخستنێ کرد هەروە وەزیرە دەربەی رووسیا گوت و ئەو ڕێخستن ji هەر یەک ji welatên
روسیا، ارمینیا، کازاخستان، تاجیکستان، قرغیزستان و ئۆزباکستان پێکتێ. خۆنیشاندەرێن فەرەنسا و بناوێ جلێک زەر هاتنە ناسکردن پازە داخوازیان بلە زاراستەی حکوومەتە فەرەنساکردن و تێدا داخوازە چاکسازیان دەکەن. ئیرۆ ڕۆژە جیهانی یا مافێ مرۆڤانە و تەڤایە جیهانێ بەبێ ڕۆژێ دڵخۆش دەبێ و ڕەوشە سووریە و کوردستانە سووریە دوێ ڕۆژێدا لە ئاستێ هەری خراپدەیە لەسەر ئاستێ دنیای. هەر ساڵ وەکە ئیر و جیهان bi tevahî bi bûneya Roja Cîhaniya Mafê Mirovan şa dibe û ev roj ji aliyê Komeleya Giştî ya Netewên Yekgirtî ve di roja dehê çileya pêşîn sala 1948 weke bersivekê ji wêrankirin û karesat û binpêkinê ku cenga cîhana yekem li pişt xwe hêlayî hat naskirin û carnameya Mafê Mirovan hat bilavkirin. Ev carnameya mîna bilgeyeke dîrokî hat naskirin û wergîran bû li ser 500 zimanî. û her mirovek dikare weke roja mafê xwe hejmar bike bî ku regezname yan reng yan ol yan ziman yan nerîna wî ya siyasî yan barê wî yê civakî yan serwet û samanên wî yan her tiştekî din li berçav were girtin. Ev carnameya weke pîvanekê ji bo armajna hevbeş di navbera millet û hemû netewên dunyayê de ye û wekhevî di romet û bihayê hemû mirovan de û hêzê dide hemû aliyekî. Her sal wek vê rojê cîhan tev de li bîr tîne li ser rewşa mirov û mafê mirovan di dunyayê de raweste û radeya pabendbûna hikûmetan bi pîvanên ku di vê bilgeyê de hatine û daxwaza danîna gelek binamayên dadperwerî û wekhevî û romet û kerametê têkirin. Bi bûneya vê rojê divê em rewşa mafê mirov li Sûriye û tevahîya Kurdistana Sûriye jî li bîra xwe bînin û rewşa ku milletê me yê Sûriye bi tevahî navre derbas dibe û Kurdistana Sûriye bi taybetî têde derbas dibe piştî sala 2011. Rejima Sûriye rij de li ser çareserkirina krîza Sûriye bi fişara çekî û tunekirina dijberên xwe bi awayê xwe yê hovane û bi rengên cuda cuda mîna girtin û kuştin û eşkencekirin û ravandin û wêrankirin û topbarankirin bi bermîlên teqîner û top û tankên xwe. Koçbarkirina bi darê zorê çareseriya herî asan e ji alî rejima Esed û hevalbendê wê ve. Rewşa Kurdên Sûriye û Kurdistana Sûriye ne baştir e ji rewşa Sûriye. Efrîn dinale ji destê grûpên çekdar ve wek çawe dinalî ji destê PYD ve. Rengê Efrînê nehatê de derbas dibe wê neya dizîn û talankirin û desteserkirina malan û revandina mirovan, eşkencekirina wan beşekî din yê rewşa welatiyên Kurd li Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye. Herêmên din yê Kurdistana Sûriye bi awayekî din ji destê PYD û hevalbendê wê dinale mîna terorkirina serkirda û çalakvanên Kurd ku dijberî nerîna PYD ne û qedexekirina jiyana siyasî li Rojavayê Kurdistanê û her weke tevahiya welatiyên Sûriye û rewşa herî asan û bijardeya li pêşiya miletê Kurd koçbarkirin bû û bi hezaran Kurdên Sûriye neçar bûn ji ber siyasetên PYD û Rojavayê Kurdistanê bi cih bihêlin û koçberî Tirkiye û Herêma Kurdistanê bibin û ev yek jî bû sedem ku bi hezaran ciwan û malbatên Kurd li ser sinûran û bi av û çem û deryayan de bin avbûn û xeniqîn. نویسکار کورد هۆزارن دێر شەوی گوتارێک دەربارەی مافێ ملەتی کورد ڕۆژە جیهانیە مافێ مرۆڤان دا بەڵاوکرد و تێدا بەحسا نەڕازی بوونە ڕژێما سووریەژێ دانپێدانێ بە مافێ ملەتێ کورد کرد. لە گوندەوارێ حەلەبێدا ئەنجامە تەقینە ماینەکە چاندیدا زارۆکێک شەهید بوو و یەکەی دنجی بریندار بوو. جدرکه تایبت جارکل راگان کدو یکشمه ددمک و هر دو زاروکن بناوی رودی و ایبش در دول عمل خال نفچه احداثی سر به گندواری حلب و دلیستن راستی ماینکه چندی هاتنو در انجام ده زاروک بناوی رودی رشید شهید کد هر وها زاروک دنیا بناوی ایبش به گرانی بریندار بوش بوی نخواشخانی هاتا بگواستن رودی 13 سالی و ایبش 16 ساله هر دوشی خلک گنده سناره سر به نفچه شیعه بشار عفرین بنا. باب خوندکار کرد یا کلیجا پزیشکی زین مرعی اسپاسیا حموالین که هف خمه کچاوی بون کر. باب خوندکار کرد یا کلیجا پزیشکی زین مرعی اسپاسیا حموالین که وخمه کچاوی بون کر. کسایتیا کرد سوریه گل هرما کردستان نشتجیه دکتور بسام مرعی
ایرو پشتی کو کچاوی زین مرعی او خوندکاره بناوی علی دومر راستی آستنگیکی دورگرتنا خوندنا خود ل کلیجا پزشکی له هولری هاتبون او پشتی هولن یکیتیا خوندوان او جوان دموکراتی کردستان روج آوا سپاسنامه یک بلاف کرد. بس مرعی د سپاسنامه خود سپاسی حکومت کردستان او علیان پیوندی دار کرد که به هزاران پنابرین کردن سوریه هم بیز کرنه جه چند سالان و او برپرسیارەتیا وان هەلگرتیە و بریار ساندیە کورێ بدن خوندەکارن کوردên Sûriyê yên neşteciyên herêmê bixwînin û xwendina xwe ya zanîngehê li kolîjên Herêma Kurdistanê temam bikin. Merعî herwiha spasiya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava û Nûnerayetiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Herêma Kurdistanê û Ofîsa Peywendiyê Niştimanî ya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya kir ku berpirsyaretiya çareserkirina van pirsan hilgire. Bi xwe ji erkên wan e şupandina van mijaran bikin û çareseriyê ji wan re bibînin. Diktor Bessam Merعî spasiyek taybet ji ragihandina Kurdî bi taybet kanala Rûdaw û Kurdistan 24 û dezgeha Arkêrê kiriye ku mijara çareserkirina kêşeya va her du xwendevanan şopandiye. Xwendekara bi navê Zên Merعî û Elî Dumer xwendina xwe ya amadayî li dibistana Herêma Kurdistanê xwendibûn û bi pileyên baştirîn derçûn û li zanîngehên pizîşkî li Herêma Kurdistanê hatibûn wergirtinin lê piştî demekî rêveberiya kolîjên wan ji wan xwestibûn ku hejmarek pere li hember xwendina xwe bidin ya divê aliyek piştevaniya wan bike û îdî piştî hewlên Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava û Ofîsa Peywendiyê Niştimanî ya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya pirsa her du xwendekaran hate çareserkirin û vegeriyan kolîjên xwe û dê berdewamiyê bi xwendina xwe bidin. Berê bi dawî hatine dubare sernûçe. Grupa kara Amerîka û Tirkiye taybet ji bo Sûriyê civiya û di civînê de tekezî li ser bicêkirina xalên nexşereya min bi cêberî bi dawî hatina salê hate kirin. Li gondewarê Helebê zarokekî Kurdê xelkê Efrîna Rojavayê Kurdistanê bû qurbaniya teqîna mayînekê û yekî din jî birîndar bû. Nasr el Herîrî serokê desteya danûstankara Sûriyê dibêje Rûsya bû sedema neserketina avakirina Komîteya Destûrî ya Sûriyê. Li balafirxaneya Şama paytexta Sûriyê berhilgireka çekan ya Îranî ji aliyê balafirên leşkerî İsraîlê ve hate jinavbirin. Her şad bin.